sisuka kuye ngoba amazwi okuphila kuye singayaphi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila kuye singayaphi thina singayaphi uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila kuye. Ngibingelela ngibingelele abefundisi abekhona, ngibingelele ubukhosi, ngibingelele umndeni wakwaZulu, ngibingelele umndeni wakwaMthembu, abangani, umndeni wakwa-TikTok, ama-Red Nation, bonke abaphathi abakhona ngokwehlukana kwabo ngibingelela egameni likaJesu. Kunento-ke ethi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. So ngizocela nje sikubeni ofuna ukusukuma ame ngeenyawo sivalelise umfowethu. Singayaphi thina ngoba uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila kuye singayaphi thina uma sisuka kuye ngoba amazwi okuphila kuye. Ngiyabonga mphathi wohlelo, ngibingelele uSiqiniseko ngokukhethelekile. Igama lami-ke nguPhazamisa ngokwaNtuli, ngidabuka lapha kwaMhlabi Yalingana. Ukuthola kwami noma ukuxhumana kwami nomfowethu uSiqiniseko kwaba ukwazana kwi-social media, saze sathola ithuba lokuthi ngangisegoli nabanye abafowethu, saxhumana, sabonana, kwafika la engangikade ngifihle khona ikhanda, saxhumana nje kwamnandi ngoba umfowethu khumbula efikile eThekwini, wangitshela ukuthi usehostela kwaMashu, ngadrayiva ngaya khona, safike sahlala sadla inyama kwamnandi, saphilelana nomvelasi. Ukumazi kwami-ke uSiqiniseko ngimazi njengendoda ebikade ilwela iqiniso futhi ilwela ama-artist ukuthi angachashazwa through imihlela kwemicimbi no-online. Uma nje ngingakubeka ngingasho ngithi shuthi uSiqiniseko ufele ukuthi ubekade eqwashisa amaciko omculo kaMaskandi ukuthi awaye kanjani phambili. So ukusho lokho mhlawumbe khona okungafikanga kahle kubona, ngeke kade sisho sithi mhlawumbe uSiqiniseko ubulawe abanye babaculi baMaskandi noma abanye benzolo. Lo muntu ombulele nginesiqiniseko ukuthi uyalazi iqiniso, and into engijabulisa kakhulu ukuthi uSiqiniseko ngesikhathi ngibuka ivideo la umenzi wobubi ofike khona umdubula umbonile. So into engizoyicela kuNkulunkulu nakuSiqiniseko ukuthi abasikhombise nje umbulali wakhe ukuthi ubani. Mabe ngasenzele lo qiniso nje kuphela, inhliziyo zethu ngicabanga ukuthi nomndeni uyothobeka. Mhlawumbe ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi yini le ngaka ebekade ingasakhulumeki abebengayilungisa mayilunga, ngoba mina uSiqiniseko ngisho ukuthi kumazi kwami ngimazi njengendoda ebikade ikhuluma iqiniso eliyaphambili ukuthi lifika kanjani kuwena, ngoba vele empilweni iqiniso likaze laba mnandi. Ngisho ingane yakhe encane maye ngakutshela manje ukuthi baba noma ma lokho okwenzile kuyabheda akudingeki, uzokwata kodwa umqondo mawusebenza kumele ujikele ngale ukuthi ingane yami iqinisile. Kodwa-ke sibonga uNkulunkulu ukuthi ithambo laSiqiniseko namhlanje sizolifihla. Siyama-Red Nation, angifuni ukuqamba manga siphatheke kabi kakhulu futhi sesizizwa singaphephile.
ngoba enye into iphinde ithi kungenzeka ukuthi ukulandela kwethu umthandeni kulicala noma abafisi ukubona omunye umuntu ethandwa kangaka. Kodwa uNkulunkulu-ke uhleza namacebo yakhe nedlozi lomuntu liyaphila. Sizoqhubeka simele lento ngoba into mayisegazini uyithandi kuwena wenza sure ukuthi ugcine uyifele njengoba usiqiniseke ifele. Usiqiniseko-ke wakuveza kwenye video wathi angiyena mina umlandeli kaMthandeni kodwa ngithanda into ayenzayo ngoba iyisa umculo wakithi phambili. So kungenzeka ukuthi abenzi bokubi bayitshela ukuthi usiqiniseko mhlawumbe khona kade kuthola njengoba nje nje ubabajiwe ukuthi usiqiniseko uma ukuthi uyakubona ukuthi uyacindezela wena ama nawe enze sure ukuthi into yakho iyaphila. So Samaritan Nation siphatheka kabuhlungu kakhulu kusekude ukuthi siphole. Kodwa ke sizokhuleka sicele nasenkosini ukuthi isipha amandla sikwazi ukuqhubeka. Ngiyabonga kakhulu. DJ ngicela ungidlalele le ngoma ethi emanxiweni ebeyithanda uma kumele yabonga.